أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكو من تنكويني نعماما ننجرير ما تاو دنجرانو أرو أوغولي لقو وكويني قرخيرندو كتا سيتين قرمون سكو من تنغا قرنقر يعمى أبو بكر هيدرا ara koyi nanti inya debintere nangaro nyoro banginga ati isire sage bamako wotini ya rabbi asire sage wala barga saunin kenna hale o kuyin qarqarando kata aka musu ko mantenga ota kuyin qarqarando kata Mohamed bun Bajegi kuyin kata Madan Kulubali Tijani Konte ama maro silla o kuyin qarqarando kata sitin qarmo su ko mantenga ora kebe tongo o ma kebe tongo kuyin kata su ko mantenga wala lakike alla gana dungetai ora no khwe orna otuna inshallah nandangetai kenna yale o maremu ora ko yinanti alla hare ne mano kisenga kama birambe agabu Quba ni jongo Madina ora ko yinanti akinyo Quba tenengen kota igwai nangemu arabiul lawalen qaso atamundo hillo nangemu tenengen kinchiga dumi alla haren kin Quba o kin ati ara ora ko ina dala tenengen ya Quba na tarata nyano na araba nyano na la musa nyano kembere nga juman sowaya na gabu ni me njongo Madina Quba antare no ndi ora ko ina nti ara misirensi kara ken jopa keno Quba misiren ara sipas man jopa kembere nga abu Quba na misire ke golen kutento sahaba numa ora ko ina nti ara serebe ora misire ke golen nyuma woni ken Ammar bun Yasir radiyallahu anhu ara kenya ora golle ke nyuma woni akenyi me bugu ni jongo Madina ara Abu Bakari nan kahu sahaba nun kutunga ora ko ina nti Ahmad nan dige ken woni na to kilene juman salwati kenki na to banu Salim bun Amr bun Auf banu Salim bun Amr bun Auf kun dingira juman salwatin kiye na to ken dingirai kemre wara ko ina ndara juman sallino ken islama on juma hana ye Allah rema juma sallina same ke kane kemre nga Allah ren juma hana aro islama on juma hana ara ken salli ke dingira ya keni banu Salim bun Amr bun Auf kun dingira nga juma ke ora ko ina nti Allah ren da kutuba be akem paranki untengani kutuba ke tar hukumu imam mungu kutuba ke ira saha ora kutuba ke qara arabun kannendi kembiranga onyi kamala kutuba ke wure yako wati nyeme no to kenya kama omaremu ogra awran nukube orna utuno inshallah Allah hari ati kutuba keri ati wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad ati Allah kangarin sauni agara baka ime ma haramuremu Allah kangarin sauna ara baki ime ma kemure na kangai Allah ga tana himenu tono ka kun tono re agara nyamari kubenu nyangenga kala kunya a sekonda mairanga kemure ngati Allah ati hinna momonten tunganya ni ti komenga ati wallazi sadaqa qawla akenya ni kamanenga adiga me aw ken tongo ninde Allah ga nanti iwo himenyana aw kenya na re kembere nga wi diga men tongo nini wa anjaza wa'ada kembere nga enyina aw ken dun karanare aga na lehru bewtu nanti wo kenya na aw kemba ki ya mari kembere ati la khulfa bizalika
a sore enta kendire Allah gana to kenyana nanti o ken sore ni Allah itigen sire nanti hingana qoto na yile ro qibar ni walma hingana ne na yile ro qibar ni Allah gana to himbe nyana aw kenyana re kembira tikena ti la khuluf bizalika ti sore enta kenni Allah ara ati qutuba keri ati fa innahu yaqulu ta'ala ti Allah watini an kallanka ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid Allah ti qur'ana ri ati digame kenta yilene ke magare digame ta yilene ke magare ina tiwanya na mowe wa ina yana ke mogare wa ma ana bizallamin lil abid wa Allah yati tonyana ne ti komunga Allah ti komento yana re Allah ndi komento yana Allah gara hohonya i komenga anga ina rankaba wa arabu lenganya kemirenga Allah ndi komento yana abada Allah renti khutba keri ati wattaqullaha fi ajil amrikum ati kakanu Allah aduna mpinu kakanu Allah keni digame be no njupengani dunampi angane nabre mununu kanu Allah angane sono antendi kanu Allah angane dawa maranai kanu Allah anda wanukuri Allah haqiyanna kumbuwari angane soanai kanu Allah an so ileki anna Allah haqimbuwari anna ma siretonya kembre angane golle suri annan kanu Allah kena Allah renti wattaqullaha fi ajil amrikum kanu Allah aduna pinundi atlan anti hilla qari ati wa ajili kemira kanu Allah ala garampin kahanari ala garampi kakanu Allah kenye wattaqullaha fi ajili amrikum wa ajili kakanu Allah aduna mpinundi aro ala garampinu kemberenga ati fi sirri wal alaniya kakanu Allah agundo mpinundi ambane yana himbe yana sire ya gantanga kemberenga angane komarsai andiga voyage anyanka wotol qorundi kemberenga anda wotoli anda samruntuwa ango wini samruni sira suntano nan kanga ambana wono amare me suntano ango ya wono himbe anga ini Allah kutu yugonu wono ango kunto kono serunya ren kanen sawabura kambana nan samruni sira suntano kalsen kawan jubani anga tana Allah kuta ango Allah kutana siran tangali kemira nan kanu Allah kemira ken kanden mosiri kene ati kutuba ken ngoni ati kanu Allah gundom pinundi aro banga impinu hi gundontu aro hi bangantu kakanu Allah ken su ko manteni Allah renti kutuba keri ati fa innahu man yattaqillah ati annatu hinchane sirebe gana kanu Allah yukaffir anhu min sayyiatihi ati Allah ken kamanen pobru ken su ko mantenya hanara sirebe gana kanu Allah gundono bangeni kembirenga angara hobru benu yana ndangi Allah kunya hana kewa ko yini nanti haramarame anta kisin hobru ngare haramare me anga ya mawsuri anta kisin hobrunga maganta nabiyum arqiharu parce kun ma'sumuni agabuti kunye haramare me takisin hobrenga kene Allah na ko nuqsu ati inna Allah ghafurur rahim ken ureni Allah ni ya hana hinna nanani ken ureni na haramare men koni an se suntari an hobrenya na hobbini bane ken wali ambata gina an se sunta keni madama anga ita qihare ambiti nabiyume kene ati serebe na kanu Allah gundondo bangendi kembirati ampo buru yo Kenya hananda ati wayu'zimu lahu ajra iwo tugar qore kini kenga manenga iwo tugar qore kini kenga manenga kinga aljanna Allah rendi yaqutuba kari hilla qari ati wa man yattaqilla ati serbe gana kanu Allah faqad faza fawzan azima ati gen kamanenda taqi kita kinga taqi qore serbe gana kanu Allah ati gen kamanen ganye ken ganye qore ngande ati kutuba kere qari fa inna taqwa Allah ati annatu allan kanni tuqi maqta ken wa haramar men tangana alla begundenga kanga nan kuti sereni nan kutare polongoto kembirenga allan kanne mo serenki sinni kenga ana kanu allai allan ta kuti nanire kuti ne kangai agana hosira hobrenya sumba nanda anta hosire hayna anta hobre hayni kinga inan kutari kembirenga ti serebe na kanu Allah an kisin baga Allah kutiyema wati sunnganga ti begunde Allah begunde an kisin kengare ati watuqi uquba Allah kanne aw seren kisin baga nyankan katema nyankan kate began kawana seren kita qabru noni himbe an kawana seren kita al khayma khurendi kemren Allah kanne awan kisin baga kenga ati watuqi sakhata ati Allah kanne aw haramare men kisin baga Allah butiyenga
Allah gana buto angure angana kanu Allah gundono bangendi kembere nga wan kisini baka Allah buteke Allah rendi kutuba ker hilla qari fa inna taqwa Allah ati annatu Allah kanne tubayyidu liwajha aw ya'laqin qur'andini Allah kanna wa ya'laqin qur'andini kemure na kangai Allah kanna nu ya'laqe angara hay gili dunari angatunu angayini noro yo ya'laqin kama ken noro har serebe gane tendarni angane yigani sire nyigana angane saka hangi sire ngure anya ala khallan tan noro ne ya allan kanen noro menga allan kanen noro aw saka ya la khinga maserben go kanale har ne go burusu bini binayari har ne go wini senyari angane allan kanen noro ken saka iya ala khinga ma ken alla rende ti allan kanen taw ya la khin qur'anin wa turdi rabba allan kanen aw okama aw kendungen dini aw okama nungen Allah gana butu gana Allah kananu ngar bana gana kumpai abute ngo yahene wa turfa daraja Allah kane aw daraja wurginto aw kenkini serenga aw seren daraja wurgini Allah renda ko inne manu kisenga kama nanti arjana ni kame daraja misali na kanga komi etazi arjana ni kame etazai kemira etazi bane suro bane na kimo geme kamu kara sine ternde kembere nga khomi daraja bane rubane na kamu karage sine terne kembere nga te Allah kan ngo daraja wurginto daraja gille aw kenkin ni serenga kembere Allah renti yakutuba kere ati khuzu bihazzikum te kembere qarigandi taga taqinuqungari qarigandi taga taqinuqunga kembere na kangai Allah gara amundu dunari rere lagara badan ta'i amunni dunayari serebe gana dunari angana sino tamiyabire wal manda tambile sinabire wal manda kame sinabire kembere nga lara ka dumandeke ken lahiya arwa etazinu kumuni dunarre ken Allah redi to khuzu bi hazkum kembere qarigandi taata khinukunga ango himbe walando andu kane lara amon suroni gili dunari rere ken sabuni Allah renti ati idgamu yonide ati serebe gana ti subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar tangara ke kelima konne la khariga malika non kana etazin sike la khariga na arjanari madama anga mara khawara malika non ta gollen sigini mangana ra khawara watbe kembrenga kinga ko ini nanti arjananka o tagene duna yar yere arjanna etazinu arjanna linu arjanna yitu o tutini duna yar yere nan to dunari angana himmenya na warandu kane kembrenga angana fadi ana kinya nyinan kanere kena Allah rente khutuba kere ati khuzu bihazzikum qarigandi taga takhinu ngare kemureni ala rampinu qari mo onsuroni gilidnari re wala tufritu fi jambillah kama harati Allah mpindire Allah mpi kama haratare kama harati Allah mpindi Allah mpi na kengara kitimpalle dunampi na kenya warakane na kenya amba mirahinga kemrenga Allah mpi na kengara kiti halle anta hamini tikenga salwatin wadangini anta kun sallini kembrenga angan gollenga anta kenga lanan salli na brenga ma anta dunera heji na brenga ma anta dunera jaka muni kembrenga dunan pinga nari an na brembo ne na finance dunan pindi Allah pinga nari an gorbanin tarunari kembra kensire Allah ranti to ma harati Allah o Allah pinundire o Allah o ma harati ken Allah ranti khutuba keri qad allamakumullahu kitaba ti haqiqa nyime Allah ra tuindi kitabinga kina qur'ani Allah ra tuindi qur'ani hogo qur'ani de haranga maqaral lenki anga ina ngo sere kitana himbego awre kunanda qur'ana dursana ngoro bangen sui qur'ana to ana ngoro bangen sui kemra Allah renti haqiqa nyime Allah ra tuindi kitabunga wana haja lakum sabila atara kilem bangande adangan salama on kille mande serebe ngani ya on ta kembale salama on kilem bangante ni lenki monsuri kembrenga Allah rende tara kilem bangandi adangan liya'lama allazina sadaqu wa liya'lama alkazibin arakenya manis sawabura ina sereben wara tunko isehen ari gollen ina kuntu wa liya'lama alkazibin ke sawabura ina garanton qahanatu sereben gati ini islamiya ne islamiyitiya ina ken qahanatu kemra Allah rende khutba keri atifa ahsinu kama ahsana Allah ilaykum tigemra taqra surondenya Allah komunna ngani komi Allah megra suronde ya agara mobe Allah suronde haramar minda ara yagan kinanga kenin nemai
ara tankina kenin nemai ara kiten kinanga kenin nemai ara angarja nabure ara yaren ne unanda ara kakina ara demaya kina kesunin nemai alla ara ken nemanya harmar men kama kembre a khanan suro alla komunda kemure ne ango sereben ro kamuna an khanan suro irare alla nabure kinanga ara sereben warjaen koro agaman nabure gabe kinigunwa annan pinniya alla ra kanga ben kinanga keta hono no kuma hari kakita inangen kanyari wo luanse ngoren kinangenga kemira an khanan pin yare kaza Allah surangenda nangen arja kai hono no kuma kengita ma Allah ra kun jarabi kun luanse nyara anken kandi kemira an khanan pin ya kendi la hala gabe Allah ga surondi ara mo be khanan surondi Allah ko mun ke mori Allah renti e khutba keri ati adu adaahu kemira Allah qonu kara kun qonire Allah qonu kara kun qoni Allah gara sirasu qoni ay me onna ken qoni Allah qonu kama kun kanure Allah renda kangarin katora tona Allah qonu ona kun qoni kembere o men yangu ma ya Allah qonu are yahudiya nasara kuna Allah qonu kembere ona kun qoni bori batanu kahirinu kuna Allah qonu ona kun qoni karan kare ya ma serebe no Allah haren konduruma ona one qoni re o ma kunya o hinya lemui o ma kunya o menyanwi qur'ana ne ken kan garin ka tora no gabe gabe kemar Allah arenti e khutba keri ati wajahidu fillahi haqqa jihadi tiqra jihadinya Allah kilendi jihadin faqikhanga Allah kille andu qoto anan futi Allah kilendi andu qoto anan futi Allah kilendi kembrenga angane qarange kenya nangane an qalasin Allah me jatin sawabra angane jihadi nyana jihadi modelin gabe na qarange ngari wajune ngari serben go harna bure munde nga purge na yu halalenga ken sunu jihadi wai kembira angane hohori ando qoto anan futi Allah dangan kembira Allah hare ati qoto Allah hare ne manu kisenga kama akuma ndange to kutuba ke harsa ati wajahidu fillahi haqqa jihadi ati qara jihadinya Allah kileni jihadin faqikhama wajitabakum wasammakum muslimin Allah yana kun sugandi wa yana tonya ti islaminu Allah na toon sa islaminu kengure na kangai qihare be gam paso qihare su kingane qihare lagarenga Allah are ne manu kisenga kama aran kunya kemmantoni aran kun sugandi nanya kemmantoni wa Allah yana toon qiri ti islaminu kemira ken Allah sugane kengure ne liya halika man halaka an bayina ke sabra serbe gane halakini anna halaki dalu banganten kama kemure na kangai alqiyama ko tarno kisini yana te qara serbe riga ara ndiga yimbeni kembre nga nyana dalu banganten kama alla wan sege sege magara tagandi manyi mega ti jonkala njontari serbe no go no kunsuwa kuzu ko mdenga tunu a tunyi me alla gana ho nya kei a jowai kembre nga on sege sege nan ken niveau kembre nga sersunde halakini an halakini dalu nya kama beswa tunu Allah ma bagan anyi ma watunu nanti Allah ma bagan kemela wa yahya man hayya an bayina ati sirqa ke sawra sirqa ngari kingan kawana ngari dalu bangan tengama kembrenga ati wala quwwata illa billah ati sembenta komera maganta Allah sembenta komera sembena Allah yara kembrenga Allah arenti iqutba keri ati fa akthiru zikrallah Allah hinkone kala kenga wonire Allah hinkone krakenga woni hinkone kenya sawi na nyankan kate na haramare men kisini kenga hinkone kenya na sawiya na mizanin posire na ken kotoni Allah harenda ko idgamuni na dikelmanu hiliwono kelemanu ko hili ihegalani nenen kama kembrenga iqoteni mizanundi wa iqanundeni kata hinen tunga ken kangai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kemra hinkone Allah hinkone zikiru ona kenga boni Allah renda kengo yokutuba keri ati fa akthiru zikrallah qara Allah hinkone nga wonire kembrenga ati wa'malu lima ba'da al-maut ka golli honna ngani kenga kalempale himbe go kalempale qara kenka ne tawre kembrenga yanati karsa fati kembita nyementengare fati hinu hilani khairin jo pandenya walma bonen jo pandenya kallen ko hili dubanai amma anaya khairin jo pandenga anna kenyo islam su ko mantenda walma amma anaya bonen jo pandenga arna or islam su kisine kenga kallen ko hili dubana kembera kenya sabna Allah harenti ati ongoli honna ngani kengo kallen palle kembera kalle hi qorqore kalleni
Allah rende khutba gari fa innahu man aslaha ma bainahu wa bain Allah yakfi ma bainahu wa bain an-nas atike mira ati serebe gana honsrondi kenga ar Allah na ando Allah na angana kenya na sorondi kembra Allah kawanga sana himbe ga wando seruna Allah kawanga sana kenga kemura na kangai serebe gana Allah mpinya himenu ga munama anda suka mantinya kembra himbe ga wando seruna Allah khana an garantin baga kema Allah kalle angana kenya na sorondi himbe ga wando seruna Allah khana an garantini akana wanga sana kenga kembra Allah rendo khutba gari ati zalika bi anna Allah yaqdi ala an-nas ati annatu Allah yawo kitini haramare mun kama wala yaquduna alayhi haramare mun landa kitini Allah kamar Allah yana haramare mun zuzene haramare mun landa Allah zuzene de kembra kimo qurayen kama Allah yawo haramare mun zuzene ta hons ko amante Allah yanu zuzene ka kullan da Allah zuzene de Allah rendi khutba kari ati wa yamluku minan nas wala yamlukuna minhu Allah yana haramare mun marande kimo Allah ya kitini kembira haramare mun kullan da Allah marana re Allah ya haramare mun yillanan kufana isa gondi ari lumu ka haramare mun kun senta Allah hindi de kembira Allah ya haramare mun marana haramare mun landa Allah marana Allah rende khutba kari ati Allahu akbar wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ati Allah qoreni ati sembenta komera maganta Allah tunga kallawunte yeni tunga qoreni ati Allah qoreni ati sembenta komera maganta Allah tunga kallawunte yeni tunga qoreni Allah renti khutba kari ati amma ba'du ati amma ke dangi halle ayuhan nas ati haramremu ya haramremu jama faqaddimu li anfusikum qara khairin gollenya ana warai mekanere qara khairin gollenya ana warai mekane Allah renda ke kono kutuba keri na diganan sage kemure na kangai haramreme ango hoho kitana lara anna kenya na duna yar na warandu kanere alqiyama ko tango hoho kitana khairiya ar hosireya anna ken gollenya na duna kyarre na warandu kane kembrenga Allah renti faqaddimu li anfusikum kembra qara khairin gollen kanda na kinra dukanere qara khairin gollen kanda na kinra dukane kembra Allah gana sereben war jaganna bure qara du qoto ana suronta unya na bure kedi Allah gana sereben war ja hankai qara du qoto amma miskinun tonya an telemu ungumu aro miskinun na Allah gana sereben war ja tuawi qara du qoto Allah tungu ana kengo Allah kumunda kama natare kembra ona khairin gollenya na waro dukane Allah renda kamo ati la ta'lamunna wallahi la yasaqanna ahadukum summa la yata'anna ghanamahu laysa lahu ra'i laysa laha ra'i kembra ati agana tu ikunati Allah qaratu adu bani aw saqanan kara kenga nyini atamiso annaga ni honu awrana kunto laysa laha ra'i nay naga nantiya annaga ni honu aw sakanan karana kunto nay naga nantiya kemure na kangai haramare me anga yini anke nyani kagumenga anga kane anya kunguno alle muno ange nyawi komani ni anga na himbe ko kenya wanyana ko tabane an sakanan kara kinga yini ihin so zere nanke mpale ho nda sar nanke akari walma ange ni nabru gumai magasan gabenga magasan kusuko manten qibare ananya ma lelenga naki wonni konto arandiya kebe gaga yor ber soni kondo arandi angembe hogan nabriya ka kota woni awni saunan kara nabre ke serta na aya rabun angel la khenta armari aw ke mwari wal masrego anni hangamai ankenya anni ministry wal mani president angena hinsu ya rabun ka kota woni saunan kara hinsu ya mu bakam balle Allah khenta arunat kema Allah aranda ke wati kunati Allah ana tuyi kunati Allah adu banu sakanan kara nai annaga no honu kungo no lesa laha rai nay naga nantiya sira sunta no himbe wodna yakunu kan ina genkara kenan gale Allah ran te khutba gari ati summa la yaqulanna lahu rabbu kembal haramar men kama awa sigini na haramar men sigini afati halle ni naga no hon kuto Allah warna girni na sigindi lesa lahu turjaman
kinga yini serentano himbe go digamen tardini na digamen yila ken serentano digamen aro Allah imana face en face kembirenga ati wala hajib yahjibuhu duna ati gungentano kingo wallaro Allah na sutura suntano kingo walle aro Allah na Allah wa sigindini na tirndi kinga ino ho hontaro Allah na serentano himbe go digamen laga nei himbe go digamen tardini kentano Allah arenti khutba keri Allah wotin haramare menda alam ta'tika rusuli iyala nge qiharin mari anke ngawa nge qiharin marangawa kinga yini afatina inna gan honum to Allah wa dinni na sigindi na tirndi ti yala nge qiharin marangawa fa ballawaka yala qihar umakini nanyangawa ngara harna obe ro qiharu nenen gamu makini nangawa wa atituka mala haramare me ngiran ken ku na brengare ansare aran fate na angara na bure beyiga agabende angara na bure beyiga nangiri tamutamu na wara tamble na wara kame na lawara wujina mani mel garun woni millionun kida na lawara milyar nuwa Allah wata haramar mina angara na bure kin angin ngare Allah watini wa afadaltu alayka na fasamtaunya ankamare kin wurin kanga inna nyonkin sahandi keta na sirungara yo golna da an suhun su komanten sahande an ya un sire na anta un sire na kitun sire ni nan tlana ngarja na brenga kemrenga Allah watini fama qaddamtu li nafsika kemrenga lengi kotage annan maniya na warandu kane kaina an fati Allah wa ngirni na sina alkhama ko dan nantirni inda Kenya na kemra annan maniya na warandu kane kinga ini sirebe ga mahosirenya ken ko tanga serebe ga muhsirin Allah harente khutba keri ati fayanzur yaminan wa shimala tigen kamane awi tayem bangin paini aw nogen bangin paini kinga ina ma hohonya na wari dukane Allah gara khairi benya kenda kallenge mundi dunai iganati konser wono anna buremo finasene kendi iganati balono anna buremo finasene kendi iganati politikin sehe wono anna buremo finasene kendi ka allampi anna burenda finasene kendi de iganati misigine wono walma marentinde wono walma kungo gumeri ana brentara ken ana brenda dunan pimba nari kembere Allah gana tirnde Allah renti fayanzuru yaminan wa shimala akamne mo etayem bangin paini awin no gem bangin paini fala yara shay'a anta hohowali anta golisira hohowari agara Kenya kina mahrib ne Allah kilen ama Allah renta awi tayem bangin paini awin no gem bangin paini anta hohowali suma yanzur qaddama kempali awi kana bangin paini fala yara ghayra jahannam anta hohowali maganta jahannama kina ila jahannama tindondai Allah rakinya ko Qur'ani ati waji ayoma izin bi jahannama yawma izin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra ati al-khiyama ko ta Allah warni ti jahannama kembere ati kengane ati haramana men pakarengo yang kana hondi awajini ati manina haramare men da ken ko tanga awajini wajine tan hene ken ko tanga re kembere Allah harenda kenya ko kutuba keri ta haramare men kane hayni ti fala yara ghayra jahannam anta ho wal maganta jahannama kembere Allah harenti ne mano kisinga kama ati faman istata'a an yattaqiya wajha minan nar walau bi shiqqi tamra falyaf'al ti serebe ga nakata ananya alaqike anna ken kisini baka yimbenga tanna kenyare ti haraga ne walau bi shiqqi tamra haraga ne tamro kete har ken pake kenya ga namma anna ken sadaqi Allah kileni puruke kenna ware ando yimbena Allah renti kinga mena ken golire ti serebe ga nakata ananya alaqike kisini baka yimbenga ti haraga ne yana ti tamro kete mpaken sadaqi ndenye kembra tanna ken golli Allah renti khutba keri ati wa man lam yajid kemra serebe gama hokita ange ma hokita har tamro kete mpake ama kengita tikemra tiken kamane serebe gama hokita tiken kamane kenna maniyana fa bi kalmati tayyiba kembra ken kamane ni duqoto kelma senu ana kunya ni gawani kelma senu kunne kangai kelma sene to anu da fasar na ya tawra manu hilli atawra hana ken kangai ken digan sire ga nara nyaga ti dalagaribu hogan tamma akara
alakani so akara arnoranku kembrenga keni digan sire honta ma arnoranku keni digan sire nyade kemra Allah harenti serbe ga makata har tambaro ketem pakhe anga makata ken saragin Allah killendi tikemra tanan du qoto digan sire anna kenyan diga killenga digan sire to anu da fasar hila khari tikeni la ilaha illa Allah kunni ana la ilaha illallah kuna gawndi tikeni fasar ni digan sire nga ومن القرآن لي سورة الفاتحة التي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي كلمة سنة إليه يصعد الكلم الطيب دي كلمة سنة كم وسجنة كتك الله قول سرنا خنا وسجنة كتك الله كما توانو دا كلمة الطيب إلى فسر يري ننتي لا إله إلا الله كنين أنا لا إله إلا الله كو أو سجنة ندا كتا الله الخيمة كتا وينا براجو خوري أنغاني kemrenga Allah hare nemando kisenga kama arake ko yokutu bagati serebe ga makata har tamro ketem pakanga makata ken kitana Allah ga mangar jakenga kemrati kelma senne tanna andu qoto kenga Allah rende fa inna biha tujzal hasana ti barkembe hay kinga nina tamro ketem pakhen sara wal mana kelma senne go ti kembe hay tujzal hasana yo kenga manem barajini hasana hasanatu ashru amsalha amenu tami ina barajini kenye ana hosri baniya iwa sana hosru tami Allah renti khutba gari hilla khari ila 700 dhaf kembrenga awadigana makamunyeri jidare Allah wajidi na kame kamul narara makamunyeri hosri bani Allah wajidi no honura na narara makamunyeri kembra Allah ran khutba ke awni menere inshallah ataqama khutba ke la rundi ati assalamu ala rasulillah wa rahmatullah wa barakatuh ati kisiye kengo Allah haren kama Allah hinne ara khairi kengo Allah haren kama kutuba ke o kata himbe wuro kunara kenni ke Allah haren kutuba ni Allah haren jumahana salama on jumahana kembe Allah haren ra kutuba be qarari ora qara arabun kanneni nantlana tarde adangani songan kan o mare mu kutuba ke kibare nya hake ora sau a tarongama ora ko inandi kutuba kenya dingira be banu salim anya banu salim remu ndingira wadi kana wadi ni na Allah renda juma ga salin noy wa kutuba ke qare noy ora ko inandi serebe ganya qur'ani au kame serebaka saban di du qoto ira kutuba ke ira durus tar ko gumda sah kenan ga hale Allah hare ne mando kisenga kama uro do madina ro rakhiya igaro do madina ro rakhiya Allah hare ne mando kisenga kama madina ta untenye qabila anga ine qabila no benu ga bugu meru kunso ta unu kunda banere kenan ga hale qabila no tananu himeno ga ni bane kunso ko ta unu kunda banere madina ta untenye kenta o mawari wa wala Allah hare ne mando kisenga kama agaro madina aga ken kunda hana be ken go madina ro rakhiya wodi kana banu salim remu aroro kullu rakhi agaro no kembere ma kun qabila suro hilwono kunda Allah harenge munasawa bunya Allah harenge ro madina ken suwa natana Allah haren nan yanka ikeri madina ken suwa natana Allah haren jatigi na ya ikuma na sababunya Allah hare ne mano kisenga kama ajjati gana ya serebe anke ngo daraja kitana anke ngo maqama kitana na sabunya Allah hare mpin suna khairi ni salaminu me kongra silema wonu Allah hare nkibaren beso anna tana madinan kensu ajjati na yike kenya sabuni garo kunda hana beri wadi gana banu salimu remun kunda salimu remu ikunsu taun dengo kunda baneri Allah hare loro noye sorohi lo kun qablari ken wadni kena utuban bun malik aro sayyidina abbas bun ubada bun nadla kun sorohi lo kun are e qablan kane Allah hare nyo mengo kamanan dangiro e kundanga idi asigi nyo meke kane ite Allah hare nda yanka okuri anjati na yokui okuande mana ti oggaboyenga wande mana o sekon mpaken sui ornando hobren suko mantenna
kembirenga yanko kuri ala rendu jabe kangai ala rentu dangani ate khallu sabilaha fa innaha ma'mura te qara nyowa meke kille ngara qara kille ngara nyowa mekera anna to nyowa meke anya marintenye anta kama nan tereri me anya marintenye hoy wo kon tenya wara kembirenga besumbu nyowa men kana letime kembirenga kebe gani banu salimu remua ikunta men kutin nanti kebe gana Allah harin jati ga umma kembirenga Allah man yakungal jagai ibu nyowa men kane nyowa men digari killenga kenna ya le qabila tanono wati banu bayada qabila nyowa men liro kun kundande nyowa men garo bani bayada remun kundande kembirenga surahi le qawkundi wati gana Ziyad bin Labid radiyallahu anhu aro Farwatu bin Amri radiyallahu anhu kemira kun surahi li kana ware qabilan sirun kane kun khanari kata Allah harenga te Allah hare an fayo ku taw dingran an fayo kun danyare kemira wa munna ma nan yanka kuri an jati na yoy ornando hobren suka mandenna o an tangana o sekon suka mandenna Allah harenda kun khana jabi digame be agara salimu remun jabi gina ate kamo ati udanganin ate khallu sabilaha fa innaha ma'mura kanyo meke kilella wara ara anatu nyo meke anya manten kemra kun kana bu kileni kun kana tamen kuti iratu nanti allama Allah haren jatigawo Allah mu kun arjagai kemra nyo meke dangi ken kunda tanawno wodi kenda banu saida rimu ari kun kana kundani kun kundani soro hilli tanawno wadni kenda Sa'ad bin Ubada aro al-Munzir bin Amr kun khana ware qabilan sirun kane nalikata Allah hariga taro gumunda ko ina di kunde asigi nyowa men kane ma kunde asigi nyowa men kane nande Allah hare yanka okuri o gabeni o sembenteni o mon soronteni kemra wande manati o sekon su ko mantenga Allah hare na kun khana jabi kuma gara kutuku jabi mobe atu dangani khallu sabilaha fa innaha ma'mura kala nyugo meke kilella wara adangan annati nyugo meke anya marnden kemra kun kana gike itamen bugu Allah harendi nanti Allah haren jeti gawo kunga nyira annata nanti Allah haren woni yankai kuindi keta ira tun nanti Allah me kunga jagarade kenna ya Allah haren dangi nyugo me kamana ndiga tay sahaba nungura halle basara ko nanti nyugo meke besuna to imema anya marnden mi gone qabla tanay wadi ken qabla banul haris bunul khazraj banul haris bunul khazraji ari irukun kundan kanai kun kanari sere gonu buna gem nangare qablan kane wadi kenda Sa'd bin Rabi'a aro Kharijatu bin Zaid aro Abdullah bin Rawah kun soro sikibu nangare qablan kane na nyoma meke gemu ita Allah hare ndangani halumma ilaina likato kui yankore o andarno o antangana orna no honsu ko mandenna kimra Allah hare na kun kana jabi ati khallu sabilaha fa innaha ma'mura ati na nyoma meke kilella warara na ati nyoma meke anya manten kimra kun su ko mantenda to keda Allah ma e kun arjagalo Allah hare njetiga wa ko mi ko mi gara kanu mobe kimra nyoma meke dangi aga dangi are qabila tanai wadi kunda banu adi bun najar remu qabila kinani adi bun najariya kembela kun kahana nyoma meli kun kundani agari kun kundani na sabunya kun Allah haren ne gan kargo nyen kuma Allah haren ne gan kargo ne kuma do kan kille Allah haren kisma kinani Abdul Muttalib ma kembu noy Abdul Muttalib ma bu noy kemberenga kingani Hasim bin Abdul Manaf ara yare Madinan kondi ara yare be yare kenda Abdul Muttalib kitara wadi kenda Saybatul Hamdi ora ken qisan saw awatarun kama kemberenga ken killani Allah aren ne gan kargo nya na na sawunya kenya are bugu ban najar konya de ken adi bun najariya kenya are bugu kunya de kemra kunta kamo surahi li khana buna Allah harengem wadi banenda Salit bun Qais aro Abu Salit ke ken to yani Asirat bun Kharija Abu Salit
kembira gusoro hilibuna Allah harenge mu iware kabilan kane kuta Allah haren ngani li yanka anne gan karngondi yanka anne gan karngondi ornando honsu ko mantenna kembrenga serunyi mera sima nande keta goni Allah haren gan karngonya hay ku ilala kuya warjawoni ro Allah haren jatiga woni kembrenga Allah haren gara kutun jawi digame be aku ini gan karngo ko hana jawi kinga kendiga mena kangai Allah haren tu dangan ni khallu sabilaha fa innaha ma'mura qaranyo meke kilela wara adangan anna tunyo meke anya maranteni gilikin anya sa serun ntama yankuti pase ki hay Allah haren ne an karun ko yama yanka kundi kemira ne yanka kori kita yi khoni toro nyo meke halle toro nyo meke halle tar hugumunda koyi nanti udigande uridangi kallaqai wai ken kallaqai wa keno nyo meke ri tamurundi ari har hobu terratanga au kama tatumbai au kama kano yo hay kembira ken kano Allah haren kanaya au kama ken kano hay tar hugumunda koyi nanti keni Abdullah ibn Ubay ibn Salul raisul munafiqin munafiqin nyungu meke Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya ken kanyai bira me nyo men gari tamuroni besura simana di nyo meke khoni awrni sigi ken no koy na sawnya ar hobu terratan Allah ran mo kama kemba gembai tar hugumunda koyi nanti Abdullah ibn Ubay ke kotanga anyi kandi bira me nyo men gari talla hondi Allah ran mo kama non pai ken no kusa gangiri nansi Allah ran sele maw ate Allah ran nan kembere nga serebe no gara munda maana nandangi nantana nyankuri tanda hayna nan yanka kunyundi pasa kenda suma Allah haren woni yanka ikare na sawunya nyuwa mendi ita Allah woni akusanta Allah haren nan kembere nga serebe ra munda mawo nantana nyankiri amadu yanka na kumpo hori tanda hayna nan yanka kunyundi kembere Allah haren kabako keiwe na sawunya Allah haren mai ajukutu Allah haren ne kanin to lansari wala atike go kalen kabako ngari ati beswa kanunu ikenya ngiri beswa natana ikenya ngiri bonyo mendi ta Allah woni anken kala khenga keta ngira haikin nan gen kuna woloyin ay ngana ti himenu wara munni ma nan tinna yanka nan tinna hayna yanka kunyi wondi gilike yalla sari kire kanne to Allah arena atike na ma an kabako na sawanya atike hay ken Abdullah ibn Ubay ibn Saluliya madinan kunyi ga gemari nan ta orniya madina tunganyi woyi kembere manna kembono ni anke liyen kibaren gari kenya na kembone gilangen khabaran ko ni garoi keta kebe na Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya atunga yuwa oke besu mungu kinga besu ko manten sole dangen khabare kai kenya salama oke khabaran arali en khabare kembere na Abdullah ibn Ubay atunga yuwa on khabare seru mungu kinga kenya sabuni anke len sababu kenya na atunga yuwa on bondi bo kenya sabuni antangen kanna wangen konni kembere na abange kenno khoy gilire gilala hare likota nanda Abdullah ibn Ubay ibn Salul anta Allah hare anta khanuna wala ran konina ke bange gilala hare likota kebe gan nyo mi hare tantawni hila khar nambu Abdullah ibn Ubay ibn Salul kala khen kemre na nyo mi ndiga ato dige nga magoni Malik ibn Najari ari kunkundani Malik ibn Najari ari kunkundani agari kunkunani watibe quray wono ken quray na wompo yono watatenga ka quray ken gende nyome ke kusam bondi nanda ken quray ada ken quray bane atere ken quray nanendi jama wara halle akina nanendi duro akusagari tatumbai akusaga tusi nyome tusi nyome ga tusi bane jama nga nyali wonyale noni nyome kusagari mon surondi aw munana ngiri lakari kenga ya nyome girnan sigi akusa gadiga hilakari kenna jaman su kone rasima ga tusi kenna nyimindenga kemira nyome ngiri ara kilele hilakari ara kilele ara honne tere ka amadi an khulati agara honne tere asage ari halle hilakari kemira asage re halle me yara wasage na ritta tumbai komi serebe go kamana tagumance go muru nyome kinya komi serebe go kamana tagumance go muru kembere nyome ge sagere halle aga sawno ko kasebe atlana le tusino hilakari aga tusi bane ke tare kannen sawni arabun lara nyome ko ne gare kannen futu bane kemure nanti atusi keda kembere Allah hare ne manu kisenga kama Allah hare nyang kabaga nyome kama kena yiti lasri wontinda sirahu wontinda kenno ko Allah hare nda sigi ken sirahu re ti sahabanu kembere sahabanu diga meye
sahaba nun ga diga me Allah hare ne man no kisenga kama ara tirneya tieli yere ni ko khale tieli ke qure ko khalen wara ko inanti ban malik ibn najar ken qabila kun siruyen me kadan kare ya ma qure ke me tieli ken ko khale ira ko inanti qure ke yatimellemu hilla khalen yatimellemu ko hilli ye madinan ke wona to ne amr bun abi amr bun ubayd bun salaba bun ghanam bun maliki bun najar maliki bun najar ke keni kisma qorqorenga qabla ke men to sawndena ke kembira ke amuru aken fati kembira ga fatini a wasi sahaba yoy na lemugo ire muko hille qare haken lemugo hille banan to sahal bun amr hilanin to suhail bun amr a wasi ni ihin to koma muaz bun afra rayati lemugo hille hin to kunyama kembira fatna nguyen ko tege to kingani gende ke kembira kebe gani muaz bun afra ya ira kenkri kengari wati we kenda ko Allah haringa nanti ike yatimellemu hile qibare we kema kunya honi nguyen ko tege kembira iwi qillini kembira kenno usala rana nyamani nantu na khiri war qiri wati we urikata Allah haringa nemano kisenga ma Allah harinto dangan kembira nguyen ko tege ina jongongo iwa khono ita Allah harinda ti ai onda gagana ora kinanga kununga ora kinanga fu na sababunya tandangi kunanu mani isuka mantenda na tanantana nyankanu budongo anyankara Allah kenge mudi oku gende kemera kenyi me sabura kenno ku baga kenno ku wasa kemberenga ora kinanga kunu Allah renti ai Allah renti gendare na kunu ita Allah renda ngan fattakhizuhu masjida no ketiti na yamisire Allah renti ya banu najari saminuni bihaitukum kembira a galliga na ompoke kara jongon gonda ngakon kembira ira hinsunya Allah hare na utukunu Allah hare madun kembira ra jongon koni Allah hare kitena qobo Allah hare ngara qobo watibe keta Allah hare kitena tirneya teli kembira Allah hare kitena tirneya teli ko kantin tayre kenno kusi abu ayyub al-ansari akente Allah hare nda tike ike ya kanan tindayre abu ayyub al-ansari atonyene khalid bun zaidi arin wono kento on ayuba ila akhiri kenya toyi wa tweet kenya toyi kenya sarwati abu ayyuba al-ansari ayuba hawa kenya al-ansari kembra kenya kanyan tinta kenno khoyi dina beswi tar hugum yon wa koynin nanti bira me nyo menga tusi Allah renga yanka tikebe na abu ayyubai akenda Allah relli kumutu nan ya tayi kara kenya ni ayira muwa hono kenna nyo men kanele nan ya tayi kara kembra ta Allah renda tindiya teli ili kuna khanuku ila ko ina dayu ali kuna abu ayyuba kara kema Allah renti ti serengo kapa ili kunyi ti sere alle kungo no kowe kunya na yangarang tigenya sabuna yanka abu ayyuba al-ansari kara kembrenga omar mu kisake akute ngono harsa kamisa singabo wala ngi khalega signi yara laga na dunga de kotatana o dangini ta kutenga na saw ataron kama sababu be Allah renga madumi no ko kirga na kunnuwa magati ina jongonya ko sababu no benugo kina aro to anu ngara hakarlan benu ko ni aro famu benu kitakinga o honne saka ataron kama kendi nangitena nangi to wala lakike wala ngi khalega signi ro duwa on kama wata Allahumma ya farjal hammi ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وأعطنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء.